أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة في الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mga palanggungan berhormat, tukbal na to muna-muna in pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iri na isab kita ni karihilan waktu, maka pag inumpong waktu ini sabab gay makatanto sin waktu Allah ta'ala yung tagdapo kaniya.
Sebab yan suway sadya kita niyo manghalgai ha amin waktu rihil kato taniyo karena dunhan nato makawain miumuhot nato karayawan ding Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta wala kat kita niyo iyawam sintuhan nato Rabbul Alamin. In katantan pia tatarang niya kato taniyo. Wala kita niyo biyunsak. Ipat kita niyo ring halawm pa kita niyo simpakandangan ni na nato. Amin way pa inina nato nakahinang sinpagsungit kato pasimod nato. Yat kita niyo halawm tiyan niya buhi-buhian. Dahing hapag ipat kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asawab yan subay sadya kita niyo rin malupa tumukbal simpagsukur harap kaniya. Yari na kita niyo halaw man sing gumini. Uno bahain hinang nato di. Iwan unuin hinangon nato. In kita niyo biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dua, tumpukan pia panjari niya. Jin iban manusia aun dihil kanila hinang hipapahinang hangkan sila pia panjari doon han sila suway magbulok binasaha amin hinang yan. Biyayta sin Allah ta'ala haparman niya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wala akulong sinallahu ta'ala nagpapanjari ha jin iban manusia buat malingkan wairuhaing hinangon nila ring simbagtag-ipon kako. Biada kita ni usimbitaan ning katan sing kignot kahiwal nato halaw man sing gumini subay mahinang siya pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lapay na in paglunsol nato halaw man sing gumini subay siya mahinang mo ibadat. Tanda niya ubos kau tumunay simpiang daakan sinallahu ta'ala yaunim patumtum pia urul kato taniyo. Ubos kau sumambahayang di papalupa kato taniyo impanumtum pa Allah ta'ala. Karena impanumtum pa Allah ta'ala sin ipon mahinang sabab sindi siya lupahon sinallahu ta'ala bang siyari lupahon sinallahu ta'ala yaunin hidayat kaniya di mutas kaniya pakain siya sibuk darum iwan adlaw amu yadtu insubay batukon sinambuk pahambuk den kato taniyo manjari mga palanggungan ha agama Islam in mahal ga den hakatan yari kato niyo amin subay maipat na to marayaw amo na yung bigi jantung na to puunan singkatan hiwal karena bang siya tumunyok na pa kabayaan niya himiwal na inujut pamaranan na to uno-uno in maksurun laway siya rin ha bigi jantung na to. Biyayta yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat in amal makaunay niyat amin tumunyok kaamuin tao himinang kaniya sibo dahin hinang niya pamarayaw iban mangi asabab yan tumtumun sing kita dua raing guwa sin hinang ta bang bukon pamarayaw pamangi sibo da karuarwa yan tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala mangkaw makahinang si marayaw na karayawan na kahampitan mo mangkaw makahinang si mangi na kangi aninamuin datunganan mo bihan na sadya ya sabab yadto impanawag-tawag sing kami amuin ipatun na to in bigi jantung na to doon ha amuin kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala lain hawakto pa wakto karena in kabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala in yan
mahinang sabab sin dumayaw in bunga sin bigi jantung amun iipat na to bang dumayaw siya, dumayaw in amal na to, dumayaw in uno-una udyot pamaranan na to himilang sin uno-una na hinangon amuin mahinang sabab magrida in Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Bihad to in subay bato kon sin hamuk-pamuk ng kato tanyo. Ampari kita niyo makapaylo. In kita niyo ni katantan ubos na jimanji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakauna pa. Wala pa kita niyo limahil palaw man singgumi ini. Ubos na kita niyo jimanji patuhan Rabbul Alamin. Suratul Araf biya kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya doon na ini. Hapal man sintuan na ito Rabbul Alamin ayat hanggatos tagkapituan tagdua. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hada ghafilin. Hati niya in kasusungan sing kita di kita makapaylo sabab ubos na kita naghamatungan nilang sintuan na to Rabbul Alamin. Tanda niya in mahinang Muslim harabaw singgumi subay buhiun niya in janji niya patuhan bigi jantung jumanji pa Allah subhanahu wa ta'ala pangakuhan sing dila sarta agaran sin pito ang gauta in uno-uno na diyanji sin bigi jantung patuhan Rabbul Alamin. Narang ini nagmisra into pakaradyaan ini di kau kapasaran di halaw man singgumi misang kau pakain lumunsul in ikaw halom hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katautay manghuran haaga ma Islam hasabab yan in Allah ta'ala di tuod kita niyo laugan tanda niya hindi hilkato taniyo hinang bang natuhadja urulun hamuk-hamuok akaron hinangun paganggautaan di tuod kita niyo mabinsana sabab yaon kataan in amuin hikarayaw kato niyo karena indaakan niya siwo da kabtangan siwo da hibal siwo da lugal siwo da waktu dihil kato taniyo hipapahinang in uno-uno na hinang kabayan sin Allah ta'ala di na to manjari pindahan di kita manjari makapanglamod-lamod doon ha amin tiyugila niya hipapahinang kato niyo suway na to sadya agaron siwo da kabtangan bang uni hikabtangan na to hialok kanya amoratin hikabtang tali manjari hikabtang harugaing bahasa buat melainkan dia ita na singkuran kato tiyo kanyo ini matarang nabiyabaita sin Allah subhanahu wa ta'ala halawm sing kitab Al-Quran mahamulya kitabun fussilat ayatuh Qur'anan Arabiyya inyan siya salasay na sin Allah subhanahu wa ta'ala ring hapanagnaan pa sarta siya lasay niya maun pa amin daak niya malaikat hipasalasay maun paraak niya manusia pakain paamuin kauman datunganan sinambuk diaak sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya ri maggintil inhinang magsibo ing katan
Bat bangadya iurol sing katantan inhinang piyang laakan sin Allah Ta'ala laray ring Rasul sallallahu alaihi wasallam wayroon sa ini magsagga hababaw sing gumini sibo katang sa sumakawa bang isa buhay pagsagga nari na sa ini maluning gumi sebab biyaray ta asal day sab sin Allah Ta'ala iban bang takitaon in dagan sin pagdakwa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon dati mutog ing kahalan marayaw hajaman niya iban sin kasahabatan niya iban sin mga ini tabi'in iban sin tabi'in pagpuas sin waktu yadto magkuko na yung pag-iman si manusia sampay pa waktu na to ini yan na timarang kato tanim imbiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sataftariqu ummati mapulak kanat dalong na inumat ko ila 73 firqa kulluhum finnar illa wahid in kapitan tag dua harap palawom narka hambuok da in maka sampai palawom sin surga mahita pasal sin imubog na sin dunya in manusia labi-labi na hawak to na to biyaon agad di na kau makapi sin tao inyaon mo nag-aarama iban simbukon sampai sin pag-aarama usalon na sin manusia hipagsin di matuna hipangakal impag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala ini ni matarang bukun ini ula-ula perkala ang pa-Muslim nagngangaan Muslim kasarap yan naway hadjarapat malonda ingumi sa ando kailo hawiran na to imbaran na to ayo puton na to marayaw bang man kita niuri makalamod doon kita niyo makalamod hambok tumpukan na kapin sing kapituan tagto insyaallah subhanahu wa ta'ala amo sa pag-ianon pinian kita niyo hinang iatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo hambok hadis biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna allaha farada faraida fala tudayi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya' ghaira nisyanin fala tabhasu anha kita kamu pinian kita niyo sin Allah Ta'ala hinang hipapahinangkan kato niyo unoin hinang ni amin pini niya suway na tuod hinangon bang na di hinangon karogalan niya tuod sabab wajib inhukuman niya bang musiulag min wajib na inuyan harap palom narka kita akan musim pag-ibadat sin kita biya sin pagsambahayang in hukuman niya wajib in magsambahayang di ikaw makahanap hambok kabtangan doon halon sin sambahayang hinangon mo sibo da kabtangan hibal iban sin uno-uno na hinangon mo roon suway mo iuurol imbiyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya din ka magdaka niya sabab yaunin hukuman kata yaunin tumaknina yaunin rukun biya din ka magayad sin pagsambayang supaya ka uri kaunahan sin ma'mum mo ini ka imam ampan magsinapatan na bihaon in manusia bang kau makakita si mga magsasambahayang tarawi makauna pa in ma'mum din nga imam himibal biha yan di maja to
mahinang biya luparagbos, inyaon panggura-gura pa Allah subhanahu wa ta'ala, hinang biyaway ta marayaw, ipapahinang marayaw sa nagparadaak bihay ni inkaagi maghinang may ta himinang sinduga ingdo na katanaman niya. Sin in katanaman niya ritay maon sin Allah ta'ala, doon na katanaman sin Allah ta'ala surah imbatukon sin kita niyo. Nasarta biyaway ta in waktu kuno na to hitindog, kuno na to tangbuson, biyaway ta kato unin sa rayaw-rayaw waktu hapag tunay kaniya. Namataod din kato bukon, dito ko mawaha amin waktu, kahinapusan na sin waktu. Mag-abot na inhambuk waktu, iban sinhambuk waktu. Mahita, pasal naligap sin dunya. Sin in siya dia aksin Allah Ta'ala, sin hinang yaon, way maksuddo kaingan kan siya piya panjari supaya niya mahinang. Biya, kataan sin ibadat pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rin mo manjari gantian, hinang. Magpuasa kau, biya bahita kayo mo, kung kau magtagna, kung siya tumagna, in ibadat puasa. Muna magkita sin sa halisimbulan. In pagpanaw mo magkita simbulan, ibadat na magtuy. Way pa kaw misan nakatangka. Aw nabistahon kay mo. Yan. Napagawas pag datong simpagkita, bang kakitaan, alhamdulillah, magtuy rapag adlaw yaon, puasa na kaw. Bang di kakitaan na padyo ko po initungan sin bulan na kauna katluan. Sabi biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in bulan kauhaan datag siya madlaw. Hati niya magsaw in bulan hambuok, iban sin bulan hambuok, nakauna iban sin nakahuli. Hasab yan subay siya kita untuod in sahali niya supaya kaingatan bang nakasud na kaimbulan haulian, supaya makapuklas na imbulan nakauna. Bihad to. Hahula, biyasin hula Saudi Arabia, bukun magkita sila yaon, hawak to sadya sin Ramadan. Bulan-bulan magkita sila. Inyan. Sa naghihinang sila kalendar, amin pagyanon nila kuha niyaw. Biya sindikato, maingat mag-itong sin mga adlawan, magpabuntol. Sa inyan, hambuk sa dyabiya mga urulon sing kita niyo kuno maabot in pagkita paglahil simbulan. Bihad to. Damik yan in paghaji. Paghaji, labi-labi na. Aun doon kataan ti utugila lugal, di mo manjari hinangon halugal dugaing. Iban suway mo halgaan in lugal yaon. In panghalga mo halugal yaon, amoy in lugal pag-ibadatan yaon, panghalga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno-uno piyang daakan ni rang muhinang hialgaan min Allah subhanahu wa ta'ala. Hasarab yadto dihilan kau sin Allah ta'ala halga. Bang mo biugit in mga waktu yadto katantan, in lugal yadto katantan, tumtuma. Ini kau bunsakon kau sin Allah ta'ala, hindi pahalo man sing gumini. Di na kau matuktudyo sing katan kakahinang mo. Impanganan mo, amo na sadyain hinang mo, wala na nakaamo. Sabab may ta, hawa napso na iniyagad, amo na yung kababaya-bayaan sing kita. Natuntungon sing kita, inkatahan, piyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala, siya in nagpi, kato taniyo hipapahinang. Siya lasay sadya paraak niya, hasupaya maluhay na tuurulon hinangon. Bihan. Wahadda hududan fala ta'taduha.
ubos nag-inang inallahu ta'ala jangkaan sinhinang. Ayaw kita niyo lumiulakad. Ayaw kita niyo magpasaula-ula. Pa Allah Ta'ala ibandaak niya. Pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang unuhad yung biyayta sin Allah Ta'ala halon sin Quran mahamulya. Ibang biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hasunna niya. Sabab in sunna niya yan amoy in nagpasawakato bang unuin halon sin Quran. Supaya maluhay na to urulon akaron. Bihan yan. Na ayaw kita ni ulimiulakad. Wa harrama asya wala tantahikuha. Aun dayng hamahiyaram sin Allah Ta'ala. Tiutul kila asal inkatan hiyaram. Hangkan na subay kita ni magmaingat. Subay kita ni mag-ingat, ba't wajib yung pag-ingat. Mag-ingat sin sara sin Allah Ta'ala wajibin hukuman nakataan muslim usog babae maas bata way katugtuban sin pag-ingat dahil hawak to bubuah-buahon pa yung bata-bata yaon sampay siya maakil balig sampay siya hisod palon sin kubol niya dito na tumugtub in pag-iyanon pag-ingat sin agama maita sarab way makatanto sinhinang sinambuk din kato tanyo baran mo di mo mapapagsibo in katan hinang mo balikan niyo in panuntom niyo hakatan hinang niyo nagsibo bahain sa bahayang niyo subo katan din nga wakto timag na kamo nagsambahayang at awaon doon miyumuklas din na amin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala miyumuklas din hawak to tiugila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Miumuklas day nga pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasabab yan subay hadyaketan yung daran babalik. Haka na subay pagbalik-balikan in hinang. Hasupaya amuin mapatutog na to doon in hinang amuin subay na to paamuhon doon ha amin piataran simpango na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihan inhiyaran sin Allah Ta'ala matarang innal halala bayyinun in haram matarang wal halal bayyinun damikyan in halal matarang ayaw pagari makaingat sin halal mat manusia misan hayop aun waktu makaingat pa sin haram kaniya iban sin halal bihan pagkakita kau kuting bihan sumakat palaw simbay mo bang wayron tao sunod manglawag sig kakunahan niya bang aun karungungan niya kulasa lumakso pakain na indakan niya mahita kaingatan niya haramin hinang niya biha nain tao sumud palam simbay ganapan niya pain haram hinang niya roon maminsana pa iminang pasin haram ganapan pain haram na hinang niya sindukaing haram biha ni manusia naaw yan ubos law niya wasakataan asya aun daing ha mga pakaradyaan wala nariyata sin Allah Ta'ala in hukuman ghaira nisyanin bukon kalupahan din Allah Ta'ala pala tabasuana ayaw niyo nalawaga kita na kamubihaon hindi majatuh matawad manusia bamubaitaan ingan wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ay bukuning katan wala na hinang sin Rasul di manjari oo manjari kay mo hinangon mo sabang pa Allah Ta'ala ri manjari hinangon pasal wala niya kepangdakan wala niya kebaitaan indaak niya papahinang kita kamu yan iningat sintaw magdawa nga mo yan hindi majatuh mga kataw tayo manghura na ka may Islam ando kaylo
mga inikatan, subay na to ini pajatuhon, paamuhon hinang na to, karena biya na sinagi, in umbul hambuok jagahan na to, in bigi jantong na to. Bang na to ini kaya jagahan marayaw, yaon in karuga daran, halawm sin, bigi jantong na to, na dumayaw in hinang nato iban sin uno-uno na pakaradyaan nato. Inyan siyang lit sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga taubihan halom sin Quran, dalika wa man yu'adhib sya'air Allah wa innaha min taqwal qulub. Inyan law niya pasal simpang lago nila haununo naraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hialgaan nila, liago nila, dihilan sila sin Allah ta'ala kalaguan, amuin iyaon kanila in hidayat daing hawaktu bihan in lasa sin Allah ta'ala. Sabab bang kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala iniipon niya na yaon tutug in hidayat niya, amun uno-uno na kabayaan niya hinangon magtuoy masila sin jantong niya inyaon di man jara hinangon bang siya si magnat hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuad to mga katotay manguran haakama Islam, tiyo-tiyo patumtum muna-muna ginhawawaran ko mahuli kaniukatan ando ayaran na to in ibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuray ni mapatot na to halgaan in alta aun waktu makalarak sin jantong kan namisan in Rasul sallallahu alaihi wasallam dia akdasin Allah ta'ala di siapa aturun pa mga tao karihilan alta mataud la ta'du aynaka ila ma matta nabihi azwaja, ayaw mo paro lakay mata mo mga tao karihilan kulong sin Allah ta'ala alta ibog ha alta sababin alta yaon daing Allah ta'ala subay na to harap patuan Rabbul Alamin. Mabaya ko ay bandi insuko mo rumatong damon kay mo. Hapaan sintaw kawaon daing kay mo ra. Sabab magbayad na siya hadlaw akhirat. Madawhat mo rayad to. Way makakawa sin suko mo. Insuko mo kay mo. Way makakawa duwaing. Sabab Allah Ta'ala nagbahagi sin rejeki niya pakatan pia panjari niya misan in diaon di makapanaw biya sin panawsing kita yaon pia kakaon sin Allah Ta'ala matambok pa rin kato magsandan sin pagkaon dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala biya din na in kita maingat himibal lumag sin hikitanam kato iwan hikarayaw kato harang mayan makauna im pagsukod na to pa Allah subhanahu wa ta'ala supaya ando kaylo ingkatang hinang na to aun tawfiq sintuhan na to Rabbul Alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi alladhi hadana li khairil adyan. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa akmala lana dinana wa atamma alayna ni'matah. Wa radiya lana al-Islam dinan. فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mga kakasih agama Islam, tiyo-tiyo nasabot takain na intungod papagtuntut ilmu. Impagtuntut ilmu pa Allah subhanahu wa ta'ala, wajib inukuman niya. Adapun bang siya wajib ang panatuhinang bistaon kato ibadat. In sa lingkat-lingkat mabista kato taniyo amuin nagbubunga siya. Biya sin hinang si mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap makakawa sila ring Rasul sallallahu alaihi wasallam habuk 2 ayat atawa hadis ding Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sila muna muy pabay nila buat malaingkan magto sila pagkakasi nila labi-labi na inara nila nagtaymangod agama Islam in subay pahatihon nila hipasampay nila sa roon doon hasupaya magbunga sa roon doon in ilmu. Sabab in bunga sin ilmu amo na yung pagpasampay pagpaingat hatao. Sabab bangkaw nakapasampay pahambok mano siya kay hidayatan siya sin Allah Ta'ala ingkatan sin amal doon kaniya aun bahagi mo sin ikaw nakapasampay amo ni mahal ka din nga katan bukon mo hitaw suway na ako wihay ni ang pa ako magpasampay di inhinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga kasahabatan niya sa roon doon di sila maglupasin waktu nila makaunaring hakatan hinang nila sa roon doon hapalon nila hitaw pa ang hindi siya magkaralos pagtatauan niya namuning bigay jantong nila naramikyan pagtukbal nila patay manghud nila yaon sa roon doon day sab maghapal pakaniya bihan inagama Islam limuag halupa suog inagtag na simpag madrasa halupa suog nakapangaji pa Singapore grade 6 da iniabutan niya amo na ini Pak Tuan Yahya Rajai rahimahullah in siya in nakapalago si madrasa halupa suog biadin kari niya maghindo dia darajat imbata mangaji sa upa makapagtag na along na grade 0 A, B, C in grade 0 B makahindo a grade 0 C in grade 0 A makahindo ha grade 0 B even C bihad to in darajat sa ta dimagan mang may ta timao din ulama halupa sub tiulak sinday nga kalugal-lugalan halap parupa sub magpangadji katan binaybayan akan na mainuinu kaw hamangula kataw tay manghuran mga sama sampai maghutba sila in hutba bahasa sinuog sinwayroon tausog misan ang bukalaw man nila mahita sabab nakawa nila yung pangadji din halupa sub bihan sayan naando payaw kamu magkimit sin ilmu sin Allah Ta'ala di ining kiyahatihan niyo hirihil niyo patay manghud niyo kalasan niyo insyaallah Ta'ala magmakbul ingkatan maksud sing kita niyo pakarayawan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma jal istima'ana hada istima'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyya wa la mahruma Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin al-amirin bil ma'ruf wan nahin 'anil munkar
اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. أقم الصلاة.